Yo, miawezo, miawezo. Miawezo. Yo, ta strong Eʋegbe nya. Ta ele miaƒe ŋunɔla gbɔ Mama Vero da Enyo kple Atty Cyrus. Yo, ele mia gbɔ miawezo. Yo, miaƒe nukpɔlawo, miaselawo, toɖolawo, le xexea godo, mia Naami media, miva misrɔ̃ Eʋegbetɔwoe nye ya. Egbea míegage ɖe mɔ dzi zi ɖeka be míaɖe modzaka kple míade gbe le nyawo, nyagbewo, nusɔsrɔ̃ vovovowo, vevietɔ le nya kpe ɖeka ɖo kple nya akpasaga wotsɔtsɔ, words and their opposites. Enya be Mama Vero me le afi ya gbã. Dr. Enyo abe míaƒe captain ene le ʋua me. Míaƒe kuɖɔɖola Atty Cyrus ele afi ya goŋgoŋgoŋ. Da Enyo nam ele afi ya. Míatɔwo ke leke míado mo ɖe nua dzi ne míate ɖe ŋu. Míate ɖe ŋu kpɔ. Ke míaƒe ŋgɔdoha ayi gbã míatrɔ gbɔ. Akpe na mi. Nyɔe gblɔna be dɔwɔge. Yo, akpe Mama Vero ke ele Atty Cyrus kple da Enyo gbɔ mereku enya ɖe le mi be yewoakɔ da ɖe dome hafi mia ayi kpɔkplɔ ɖo me agbɔa. Mada kple mia katã be míete gava míaƒe wɔna dzi ge egba ta dɔwɔna edzi ge akpe na mi Dr. Enyo, da Vero, da Enyo, miawo le dɔ dzi akpe. Yo, akpe Atty ke da Enyo miaƒe français madama alo miaƒe français nufiala Naami gbedodoɖa gbedonama aɖe. Madam alo ok ne míegbɔ koa ado gbe na mi ta míegbɔna kpie akpe na mi. Awo mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio, mi gblẽna satana be awo vlo nɔvio, mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio, mi gblẽna satana be awo vlo 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 mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio. Mi gblẽna satana be awo vlo awo dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe. Dzokatɔ dzodzo nyanyanya, dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe. Dzokatɔ dzodzo nyanyanya. Awo mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio, mi gblẽna satana be awo vlo awo mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio, mi gblẽna satana be awo vlo 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 mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio, mi gblẽna satana be awo vlo dzokatɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe. Dzokatɔ dzodzo nyanyanya, adzetɔ dzodzo nyanyanya ɖe la Yesu ɖe gbe. Dzokatɔ dzodzo nyanyanya. Awo mi gblẽna bosanu be awo vlo nɔvio, mi gblẽna satana be awo vlo
Miawezon. Ya, bien pon polo miega trova emoji. Ke egba abale kemi blitongo na miapa francais. Nous laga da Enyo na agara kaji order no Naami miaiji. Da Enyo marakuna la ready. Okay. Attorney. Aklomia to English man. Aqua, thank you very much. So, brothers and sisters, by strong level, today we're going to be considering opposites in meaning. Words that are opposite, like tall and short, small and big. We're going to be considering these words in Ewe. We'll take the word and we'll look at the opposites. One thing we're going to see is that some of the words, the opposites are going to be not just one, but many. It just depends on which part you're coming from. So that's what we're going to be considering today. Thank you. That's very over to me. Yo, okay. Abale ke minyana nya vovovo le mia degbe me Eʋegbe keke le ke gbegbe dze. Ale be fisia fi ne ɖoa kple ale woyɔna nɛ. Ta le kpɔɖe me ne mietso atukpa afi aɖe woyɔe be bɔɖiabɔ. Afi aɖe hã ŋkɔ bubu aɖe aganɔ si afi aɖe hã. Afi aɖe wobe atukpa. Ta nenemae wo míaƒe Eʋegbea le. Ɖe heya ta ne mieve kadzi aleka be miafia Eʋegbea, ne miekɔe vɛ ye nele godo enye toɖola ye nenyi ɖe bubua, mɔɖeɖe li faa be naŋlɔ nu ɖe gbasa me na mi atso wò susu akpe ɖe mia ŋu ado alɔnu. Ke egba eyo nye míebe míaƒo nu tso nyawo kple woƒe Yo, akpasaga ŋu. akpe Naami. Maraku mama la fuma. Maraku iji. Ne míebe míaƒo nu tso nyawo kple woƒe akpasaga ŋu. Le kpɔɖe me abe ale yi ke atɔni gblɔe na míetso kɔkɔ ele be míatso kpi. Nu ya ekɔkɔ ati la kɔkɔ. Ati la le kpi. Efia eya dze ŋgɔe le akpasaga me. Ele kpi medidi alo mekɔ nenema o. Kpi le legbe. Kɔkɔ kpi Eʋegbea koe ma nya ɖe kpi ma ko míekɔ ye koe ma yiyim. Eko legbe le akpasaga me. Eko kɔkɔ le akpasaga me. Mɔ la le kpi. Mɔzɔzɔ la le kpi. Mɔzɔzɔ la didi legbe. Mɔzɔzɔ la didi ŋutɔ. Ne míekɔea, mɔzɔzɔ kpi ɖeka. Gake ne míeva yiƒe akpasaga me, edidi legbe. Edidi ŋutɔ. Numɔwo katã wonya nyaɖɔnya wova ɖɔnɛ ɖo. Efia ale nua ƒe nɔnɔme le. Ta míegbea mie nu ƒom tso le Yevugbe me alo English gbe me opposites, words and their opposites. Míata kpea wo miakplia ɖewo hã. Da Enyo meɖekue le afi ma. Okay, Attorney, you carry it. Okay, how about Nyapa Francais? Male ready had go. So we're going to continue. Like our mother said, today we're considering words opposite in meaning.
In English, we can also call it antonyms, like words which are similar in meaning is synonyms. So words which are opposite are antonyms. So those are the words we're going to be considering. So just stay tuned. Our French listeners, Madame is going to be coming and she will be able to bring you into the session so that you can be part of us. Thank you. Tamia iji miakpo nyare karo ike miako iji ike lekpore anyigba nkainya anyigba Yo, po akpe akpasa Atty. atau apa Ta totrom Mama jipo Vero anyigba Maraku Yeji jipo Obe Miakwe Francais Efiala ha get me adomafia. Yo, akpe. egeri Yeah. ta anyigba jipo miecho pui legbe pui koko tano matoma miela rashi ko yime Francis wa nami. Bonsoir, chers auditeurs. Merci encore pour votre présence ici. Nous allons ensemble étudier les mots opposés en Eʋegbe. Encore une fois, merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous avons commencé par le mot anigma, la terre, et difo, le ciel. La terre est opposée du ciel. Merci, sister. Salam alaikum encore, Eʋegbe. Yo, akpe. Merci, Mado Francia Jerka. Onya ba ma no strong kunya ma Francia strong. Attorney, Lucky, Elabo. Yo, Akbar now. Thank you very much. Our listeners, so like we've been saying all afternoon, what we are studying today is words opposites in meaning. And we've been looking at some words. So if G4 is up, down is going to be what? So the heavens and then the earth, Anigba. So G4 is up, okay, the atmosphere, then the land is Anigba. Then if you have somebody that is tall and another person is not tall, so that person is short. So if you are tall, you say ekoko, 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 ekoko. Then if you are short, say oh we. So we have tall people, some people are tall, some people are short. If you are tall, ekoko, short, we. So those are the things we're looking at today. Opposites, direct opposite. Thank you. Yeah, akpe. Ega plamiga fiara. Aba like Attorney Glena. Ema maglodum goba vagba rogo glo. Nemye kwe. Nieba acho nui nguna nufom cho ye planyai adri. La kpora manami cho ama ba ama la kuya. Matak bloga ba mea la legbe. Na ko akpasa gala. Abe ado amagbeto matang bloba elelegbe. Elebana blonka. Ama ekoko kofi koko wu koku. Kofi koko wu koku. Alo ni koku le kui wu kofi.
gake ne abalea megblẽdo ŋgɔ ɖe mɔzɔzɔ me, míaƒe mɔzɔzɔ ele kpui, gake ne mɔ edidia, míebe mɔ didia le legbe, mɔzɔzɔ le legbe, mɔzɔzɔ didi, mɔzɔzɔ la le mɔzɔzɔ la didi legbe. Míata aɖoe ɖo nenema, gake mímata gblɔ be mɔzɔzɔ kɔkɔ yiwo le ʋegbe ŋu ayi ke adjective yi ke nakpɔ aɖoe ɖo alo nyaɖɔnya yi ke nakɔ ɖoe ɖoa, etso nu yi ŋu ne nu ƒom tsoe. Ta akpe atɔ̃ ni edze agba na mi ŋutɔ. Nyega ɖeka kɔga kpi danyo ko hemaxɔa, ne ko hemaxɔa ke ne ma yi dzi. French toi. Ok, maintenant maintenant French toi. On parle de petit et grand. Puis et l'Eʋegbe. En effet, quand on parle de la taille d'une personne, on dit Kofi est petit, petit de taille. Quand on veut dire que Kodjo est géant, on ne dit pas que Kodjo est l'Eʋegbe, on dit Kodjo Koko. Au lieu de dire l'Eʋegbe, l'Eʋegbe veut dire long, on dit Kodjo Koko. Comme ça, en français, Kodjo est grand, il est grand ou bien grand de taille. Quand il s'agit d'un chemin, on dit le chemin est long. Et moi, les pieds, quand le chemin est long, on dit et moi, Gigi. Si on veut qualifier ça de trop long, on dit et Gigi l'Eʋegbe. Donc, tout comme en français, grande de taille, chemin est long, c'est de la même manière quand on parle d'une personne, on dit Coco, elle est pied, et chemin long ou le chemin est court. Merci. Merci. So, let me come in a little bit. So we've been looking at where's opposite in meaning. So tall, koko, short. There is a word also that looks like tall, which is like long. Okay, so long in Ewe, you cannot use it in place of tall. For instance, when you are going on a journey, you can't say this is a tall journey, no, you are going on a long journey, so that is long. More DD, ADD. So that's the explanation our teachers are trying to give us. Okay, even though we're looking at words opposite, but depending on the context in which you use it, it may be right or wrong. So you can't say, I'm going on a tall journey, a mokoko, but it's a long journey. So a modity. So those are some of the things they're trying to point out. Thank you. Yeah, Tony, alagaji tututu. Itena la mianguro. Bien pas mozozon, elle pie. Bien pas mozozon, elle diti. Koku le pie, kofi kokon. Okay. Anyigba, jipo, anyigba, jipo. Miaga po avipapara, avifafa. Nkenya pa pasagama. Nukoko na Afrika amo vipamla
amaroho la fiara mukopie ali ojijopo. Nuhaha jijopopo. Ta Eʋegbe enuawo wotrɔ tsɔ fi ke mecho nane nye bubu aɖe ɖe akpa bubua mɔɖeɖe li faa bena ŋlɔe ɖe míaƒe gbasa me ne míakpɔ bena mi Enyo. Ok. Par la suite, nous avions parlé de tristesse et la joie. Tristesse et la joie. Ou bien pleurer et puis la joie. Avifafa, ça veut dire que la personne est en train de pleurer et l'opposé est la personne rit. Donc, avifafa, nous coco, ou la tristesse, il y a une tristesse qui est à l'autre côté et puis la joie est de l'autre côté. Jijo est la joie et la tristesse quand la personne est nuhaha. Donc c'est ça. Merci. Atty. Yeah. So we are continuing our show and we're looking at words opposite in meaning. So the word that we are looking at this time is avifafa. That is crying. So if you're not crying, crying is kind of something is going wrong. Sometimes there can be tears of joy, but most times something is going wrong. So if you're not crying, you are actually happy or laughing, you know. So crying can also go with nuhaha, like you have a burden or you miss somebody or nostalgia. So those are like negative emotion, right? So if you are not in that negative emotion or not having that negative emotion, then you're having something positive going on. You know, so we have avifafa, crying, which means there's something wrong. Okay, there's something you cannot understand, you cannot comprehend. You know, it could be anything. Maybe you don't have money, you've lost a dear one. So most times that's how you express that emotion. Okay, that negative emotion that overwhelms you. But if you're not in that state, then you are in a happy state. And if you're happy, you show it by smiling, by laughing. Yeah, so that's the kind of emotion that we're looking at. That's what we're looking at. Thank you. Akpe. Ta miecho koko wi anyigba jifo avifafa nukoko miaga iji amegadedi ŋutsu yike tsi míone be amegadedi ta ke ŋutsu yike metsi tututu anye nuka ɖekakpui alo ɖekakpuivi ne meyi nenem oa ke amegaɖeɖi ɖe meke anɔ akpasaga nɛ anye nyagaɖeɖi amegaɖeɖi nyagaɖeɖi ke ne míetso ɖekakpui míagaƒo nuka ɖetugbui
ɖekakpuivi, ɖetugbivi. Ta Eʋegbea keke tage nyemanya leke rolɔ aɖɔho ge ɖe elo ɖɔ ge ɖe eɖokui me. Ta ale mie kekem ɖe eme nye amegã ɖeɖi. Ne míekoe le ŋutsuwo gomea, míako ɖekakpui alo ɖekakpuivi. Gake ne míegatsoe amegã ɖeɖi, yeƒe akpa saga ŋutɔ kɔ ele be wòanyem ka nyagã ɖeɖi. Nyagã ɖeɖi, ne míekoea, anye ɖetugbi alo ɖetugbivi. Nenema ke ne míetso ɖetugbi anye ɖekakpui alo ɖekakpui kple ɖetugbi akpe nyaga yi dzi. Míekpo ɖekakpui kple amegã ɖeɖi le míaƒe nuya dzi. Wonye nɔnɔmetata nyui aɖe le afi ma. Míata akɔ awɔ míaƒe kpɔɖeŋu ɖekae. Akpe ne Dr. Enyo be wòyi ɖe go na mí. Ta míekpo ɖekakpuia. Nenema ke ne gage ɖe ʋe me, yebe aɖoe ɖo ɖekakpui ɖeka, ŋutsu ɖeka yi ke meɖe srɔ̃, ye ɖeka ezu ɖekadzɛ. Gake ne eɖe srɔ̃ ko ezu ɖekakpui, ye hã wogakɔna eŋuti nenema. Ta ŋutsu ya tsitre ɖe amegã ɖeɖia gbɔ, míenya eƒe nuyo ta ezu ɖekakpui. Ke Ɖevi kple ametsitsi. Ema hã gava ko bubu, ametsitsi ɖevi, megãxo ɖevi, ye hã egazɔna. Ekpɔ le Eʋegbe lea, kasia ko etrɔ wo da do ɖe teƒe bubu. Ta miko megã ɖeɖi, nyagã ɖeɖi, megã ɖeɖi ɖekakpui alo ɖekakpuivi, nyagã ɖeɖi ɖetugbivi, ɖetugbivi ɖekakpuivi. Ta mía agate ɖe hema gbɔ. Francais no ɖe me ne anglais hã nava. Merci. Nous parlons de amegã ɖeɖi qui est un vieux et son opposé. En effet, on a pu trouver de son opposé un jeune homme ou bien une vieille femme. Amegã ɖeɖi ɖekakpui, jeune homme. Opposé de amegã ɖeɖi peut être le jeune homme, ɖekakpui, ou nyagã ɖeɖi, la vieille femme. Ok. L'opposé de la vieille femme, nyagã ɖeɖi, peut être jeune femme et la jeune dame. Ok. Ɖetugbivi, nyagã ɖeɖi, ɖetugbivi, ɖetugbi. Et sur l'écran, vous pouvez toutefois regarder le schéma. Il y a un vieux et un jeune homme. Et puis, il y a une vieille avec une petite fille. Donc, en effet, on parle de la vieille, on la considère comme âgée, plus âgée que la petite. Et la plus âgée, on l'appelle amegã xoxo. Et on appelle la petite Devi kple ametsitsi. On peut toutefois dire ametsitsi, amegã xoxo, dépendra de votre communauté. On peut considérer le plus âgé comme amegã xoxo ou ametsitsi.
et la petite comme Devi. Ça peut être un garçon, c'est toujours Devi. Parlant d'un enfant, Devi, pour Ametiti, l'âgé et le plus jeune. Merci. C'est ça. Okay. Après. Attorney. Yeah. Yeah, so anglais. Merci beaucoup, madame. Yeah, so when we bring what we are saying in this segment to English, we're trying to look at the genders. So, you know, if it's somebody is not a girl, it's a boy. It's not an old man, it's old lady. Okay. So in Ewe, an old man will be a mega lady, or in some places it will be a mega hoho. A mega hoho, a mega. So a mega is like big, like you've been around for a long time. A mega. And that's for the man. So an old lady is going to be nyaga daddy. Nyaga. Nyaga. So the man is a mega daddy. And the woman is nyaga daddy. Okay, so old man, oluman, and oledi. Oledi is nyaga daddy. Oluman is a mega daddy. Then when we bring it to the young people, the young man is going to be deka kwevi, deka kwevi, deka kwevi, deka kwevi. And the young woman is going to be the to be v, the to be. So we see that the to be, that of the woman is trying to attribute or say the qualities of a woman, which is beauty, you know. But if a man is single, instead of identifying him as the kakwi, even though he's a the kakwi, you will say single. The kaje is single. The kaje. So Because the these are some. meaning the kaja. So that means single. He alone is single. So the kaja single. That person is single. Okay. So if you hear the kaja, that's a young man, but they are just trying to qualify him by saying that he's not married. The kaja. Whereas the kakwi can refer to somebody that is married or not. Thank you. Akpe. Doctor Akpe. Merapo delina kopi nami alabam nyepoba nami amachichi kple devi. Alo ameganku kple devi. Nanelina kopi namia. Akpa Naami miawe le dɔdzi ye ɔbe yi ma mia efia ye ale be ne miekpɔm le kpa dzi miaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo hã mie nɔnɔmetata kple ŋɔŋlɔ kpɔm afia ta nu ya ke amewo gblɔ nye be wobe yewo be yewoasrɔ̃ Eʋegbe kple English gbe kple Francais gbe ta abe ale miekpɔm le afia na miekpɔe be nu yawo le afia Eʋegbe le afi ma, English gbea li hafi Francais gbe hã kpe ɖe ŋu ta ne be yeasrɔ̃ egbe woame etɔ̃ ya nu ya nye nu yi ke na azã akɔ asrɔ̃e ta akpe na míaƒe nufialawo da Enyo Mama Vero kple Atty Cyrus be wofia mi nu yawo egbea ta míegbɔna kpi ta ame ɖeko hafi míadzɔ ne nya aɖe le mía si míaƒe nufialawo mie be yewoakɔ ane míaƒe anyinɔƒea míata nɛ hafi ne míayi agbɔ. Akpe.
Nyago biara kama galio. Karo komia tunio mie gbogblomaji. Nyekpo anyigba, nyekpo jifo, nyekpo avipapa, nyekpo nukoko. Nyekpo amagadedi, nyekpo rekaze, alo rekakwi, alo rekakwivi. Nyekpo nyaga, nyekpo retugui, alo tubeje. Nyekpo kwi le alo koko. Ta obonu vivi mo nyekpo kuku, nyekpo devi, nyekpo amagaho, alo amachichi. Yeah, ta mia ai. Miare moja kavie miagago. Akpena Yo, mi miawedo. akpe Naami. Atty kple Enyo mereko nyarel miashi afi mia ayi agbo. Miase Siana ƒe boblododo Siana esusu abe dzing ɖeka kple edzivɔvie koa ne Siana naga ato yi ke ʋegbetɔwo katã tso xixa me woƒona ƒu ale be wodrona enya me tso ʋegbenyigba dzradzraɖo ŋu. Wowɔna nu geɖe. Wo edzɔna ga be yewoakɔ akpe ɖe ame yiwo ke suku yim ŋu ne woate ayi suku. Me yiwo ke míedzɔna ga wokɔna tuna ekɔwo dzi, kɔdzi yeyewo eye wotuna sukuwo kple tɔwo katã ta enye nu nyui aɖe ta mie boblododo akpɔ ge kpuie. Yo, meɖeku ele mia gbɔ hafi ne mia akɔ boblododo ada ɖe toa me. Miato mereku nyare la marashi. On voudrait vous remercier encore une fois pour votre participation. Et on vous invite massivement à soutenir Siana. Merci. Merci. Yo, Atty mereku enyarelia afinemia ase boblododo. Oh, merci beaucoup. Miaule Doji. Thank you very much. Yo. We are taking a little break. We'll be right back. Yo, akpe. Hello, on behalf of Siana, in collaboration with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 Convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Ewe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Ewe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Siana is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Ewe Association of Washington DC Metro Inc., we build Siana 2026. Join us to make history. Siana 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.siana2026.org for more information. See you there. 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Siana 2026 DMV will welcome you. Thank you. Today and Akpe miawezo. break your phone. Yeah. Nyapon polo to the per to reper. Jeha.
Siana Media. AJ Mianko Samla. Miapo one nine ka. Miva mi strong Eʋegbe ya. Mi kata mi ase mi adegbe devieto amewo ke le egbeji tutru le wo me be yeonye nu ɖeka eve aɖe tso mía degbea ŋu. Wo ta míewɔna ya ɖo. Mía ɖeviwo, metsitsiwo, mía srɔ̃wo, ame ɖeka eve aɖewo hiã ne nu ya. Wo tae. Yes. Ke egba nu yi me dzrom míele nye nyawo kple woƒe akpasagawo. Words and their opposites. Ke nu yi wɔm míele míekpɔ nya ɖeka eve aɖewo. Míaƒe French scholar Enyo nam. Eko ŋuti. Atty Cyrus eko ɖo ŋuti. Míaƒe ʋukula gã Dr. Enyo eɖo kuɖɔ ne geɖea na mí. Míetso nɔnɔmetata aɖewo hã da ɖe enua dzi. Míedzi be míayi dzi gake míayi numetutsuvi aɖe gbɔ ale be míena mienya be siana yi ke gbɔna kpue le dzinu ɖeka megbe. Woƒe wɔnawo ma míeɖe fia mi. Ale be siana ye he media ya da ɖi. Ye míawo míekpɔ gome wɔna ya wɔm. Ta megbea míeŋtsi kɔ ge na mi ale yi miawɔ. Gake ne meŋlɔ ŋkɔ haɖeke o. Dzagbagba na ŋlɔ ŋkɔ ne siana 2026. Menye nuvi nye yi ke wòle adzɔ eƒe ya ma. Ame alɔfa anyi kple dziƒowo ŋlɔ ŋkɔ ho. Ta ne meva kabɔ meteƒe kpɔ ga de ta ɖo he. Ta mi va. Ne mía adzɔ bɔnu atu mía de ɖo. Etsie ma ɖe mía de. Ne nu yiwo ke míata ga wɔ akpa asi ɖe mía de tɔwo ŋua míawɔe. Edɔ le mía ŋgɔ. Míawoe gbɔna dɔ wɔ ge akpe na mi. Míatɔ mi be wògblɔ nane tso ŋu hafi míayi dzia. Yeah. Encore une fois, on vous encourage à aider Siana pour qu'on puisse rebâtir notre Eveland. Comme vous l'avez su, il y a l'inondation partout dans la région de la Volta et certaines parties du Togo et du Bénin. Et nous voulons, coûte que coûte, aider les communautés impactées par l'inondation. Donc, on vous prie d'aider Siana pour qu'on puisse aller aider nos frères et sœurs au pays Eveland, là où se trouve la communauté Ewe. Merci. Okay, merci. Thank you very much. So, what our mothers are saying is that there is a big convention coming on in Everland. This convention has been going on every year. You're moving from city to city. But this year, it's not just going to be hosted by a city, it's going to be hosted by 2 states and the District of Columbia. It's called DMV. So, District of Columbia, Maryland, Virginia, and I believe West Virginia, Pennsylvania. You know, they are all in that area. So, the numbers this year is astronomical. We don't. Yo, akpe abale Atty gloma na yema okay ano Eʋegbe dom ta ma kwera benya matando Eʋegbe hanya nyeme enya lo do na Eʋegbe ta ke Vero ga do vovo dzi na mo pa. yeah. So Atty was saying that the Siena convention
is a grand event that brings together numerous people from various areas around Everland and North America in particular. And this year, the people of Everland are convening in the Washington metro area. And he was stressing that this will be grand because you have many regions within that particular area. So you have Washington, D.C. itself, which is the capital. You have Virginia, you have Maryland, and then you have some satellite areas such as North Carolina or surrounding areas, West Virginia, Ohio, and other areas. Even New York is a driving distance. So it's going to be really grand. And he was extending invitation to everyone to be there so that we can build Everland together. Yeah, Akpe. Okay. Yeah, ta azala miango. Ke miaga Azalo. mia panu so strong. As I see. Yeah. Azale Kogbe. Yeah. Ke mia iji bla G goma. G alo goma. Plon G plon goma. Alo plon te G. Agbalala le plon la di. Ke enka agbalala le plon la di. Alo plon la di. Nama le di o la fika plon te. Afike adadi vila le. Plon la te. Plon la goma. Afikai adadi vila le. Plon la te. Dadi vila le. Plon la te. Dadi vila le. Plon la te. Awa dadi via tan chikpo ta mia tan kwe le plon ji han. Kaka ele plon la te. Ta ji le goma. Alo te. Okay. Fafa le joji. Alo jojo. Mie le samama. Ale be jojo le afi sia afi. Mie fafa jinko mie kudu mie ve gere xɔme. Elaben ka fafa le xɔme. Mie si fafa ɖe xɔme. Ka fafa kple jojo. Anotsi joji alo anotsi fafi. Okay. Ndi fie. Dadivi la le kplɔ̃ la te. Míekpɔ nutata yi ke fia míaƒe nɔnɔmetata. Eyi ke míegblɔ fia. Dadivi la le kplɔ̃ la te. Ke kplu la le kplɔ̃ la dzi. Ta míekpɔ hema hã. Míekpɔ ndi fie. Ndi me miedo gbe. Fie ke fia va eza enye tsɔtsɔm. Okay. Ŋgɔ megbe. Ŋgɔgbe megbe. Yi hã míekpɔ nɛ. Míakɔ heya wogbe. Lanyo. Oh, yeah, sister, thank you. On continue notre enseignement. Les mots qu'on veut étudier sont ji, gomme, ji, ho, en haut, gomme, en bas. Comme vous l'avez trouvé sur l'écran, il y a l'image qui a montré un chat
en bas de la table et quelque chose d'autre en haut. Donc, J en haut, gomme en bas, ou certains disent était, elle est J, ça se trouve en haut. Elle est gomme, ça se trouve en bas de la table, ou elle est plantée, dépendra de là où vous venez, est plantée en bas de la table. J en haut, gomme en bas, ou T en bas, toujours en bas. Il y a Fafa et Jojo. Fafa, Fafa, Jojo chaud et Fafa froid. C'est chaud ou c'est froid? So Fafa froid, Jojo chaud. On a aussi Indi ou Fien. Indi le matin, Fien c'est le soir. Donc, arriver dans une maison le matin, vous pouvez dire Indi Naami. Ça veut dire bonjour. Et le soir, vous pouvez dire Fien Naami. Ça veut dire bonsoir. Donc, Indi matin, Fien soir. We have Ngo. Ngo et Megbe. Ngo devant. Megbe derrière. Devant Ngo. Derrière Megbe. Non Ngonam. Reste devant moi. Non Megbenam. Reste derrière moi. Donc c'est ça les mots, les opposants, les mots opposés que nous avons trouvés. Merci. Attorney. Yeah. Sorry. Yeah. Yeah. Can you hear me? Can you hear me? Yes. Okay. Me and Konya say me. Eh, Okay. I'm hearing a response man because you know. Okay. Okay. So our listeners, so we still on with our antonyms or words opposite in meaning. Okay. So the words that we're looking at in this segment is when something is on top, we say LG top. And if it's down, L gome. Hello, ete. So ete is below or under. Gome, below or under. On top is edgy. Okay. So we can say something is on top of the table. Ele ekploji. Or if it's under the table, ele ekploten. We saw a picture when we're looking at when Vero was presenting. We saw a picture of Adadi, a cat that we've seen before. Adadi Villa le ekplote. So the cat was under the table. Adadi was under the table. Okay. Then we also look at some familiar words that we've seen before, like Indi, which is good morning, which is morning, and Fien is evening. Take a look at that. Then if something is not cold, what is it? It's hot. It's hot. So if it's cold, we're going to say fafa, efa, emefa, efa, mia, efa. Mia, efa. But the number far, if it's not far, if it's not cold, it's hot. The weather is hot. A jeju. You remember when we look at the months, when we're looking at the month, we saw this Jove, Joje.
Tedohi. Those are hot months. Ejeju. Then if you're not going forward, which is ngo yi, ngo. If you're not going forward, you are going hot. You are going backwards. Megbe. Okay. So Madame Enyo Francais lady was telling us, give us a sentence. No, ngonam. Be ahead of me. Okay. Or no megbenam. Be behind me. No ngonam. No megbenam. Yeah. So those are the words that are opposite in meaning that we look at this segment. So we have roughly about 4 minutes to go, and Yes. we will be riding. We'll be. I don't know what the moderator is Wrapping going up. to do. Yeah, Wrapping. wrapping up. We'll be wrapping up. Thank you. Mm-mm. Yeah. Akpa mi kata mi jagbanto. Tamie unu miao jibe mia asa mia po no rapia. Abale kamie brina mia chunkaka. Leza viti kakali ngogbe magbe kowoto ta haji gbare globon kandi kakali lagado. Mawumie dakbana o. Ta aina zagado duma. Mie jibe mia asira fia. Tamia awunu adakbana mia pon polo plumsronlo nya salau. Amayo ke alamiang ba mie yim. Na mia pe bemerelau de bevo mia po dokta onyo pobon kawi lek basama na mia. Alaba nana la fima kamia hli. Nama no nuya mia de pura kama pon. Afi mia kaka. Ta nanyara la mia mi kwedo la mia to. Azon mia chomon popo ya ha de bepana. Amayo kala America fia yikada hakla miafo Dr. Onyo abu adada piaro vai alaba vai ponu gojia anopa odredo awon kuroji sola makpiara anai le Dr. Onyo na poor flyer na pena mia adamia koshit memra gbe ka bona pajin mo pon kakawi nyagba la New York tana nyama yoka tanya no tutunwa mia va pashire mia fakle mia novia mia fo mia oche mia nola la afima tiana media mia fa kama chiale nya ya manomia ekayama mia shinogo kama shame katanwe na mata fimarogo hawa fona romi agboko akpanani itutu ara chini. Okay. Dan akwe nanya akwe na Tony Hopper l'anglais. Okay. Yeah, encore une fois, merci pour votre temps que vous avez passé ensemble avec nous. Nous voulons vous annoncer que notre grand frère, Dr. Enyo, a perdu sa maman. Il fut quelques mois et il voulait faire une messe d'action de grâce à New York le 18 de ce mois. Et nous voulons inviter tous nos auditeurs qui sont dans la région de New York pour venir nous soutenir ou soutenir le frère. Tout ce que vous avez, les prières, les appels, les tests, tout ça est bienvenu. Merci. Thank you. So
we are almost at the end of our show, but before we leave, we want to put it out there that our moderator, our own Dr. Enyo, is bereaved. Is no other person than his mother. There's a flyer out there. The program is going to be coming on next weekend. That's July 18th in New York City. July 18th, 1/8, next Saturday. Manhattan. So, as in Manhattan. So, as many of you that are nearer, show your love by being there. Even if you're far away, to Zelle or cash up something to our brother. It's also a form of mourning. Okay, so that he can be able to defray some of the costs that are associated with the programming or celebration of life of his mother. Thank you very much, and we'll catch you next time. Bye. Yeah, Dr. Enyo. Merkwa la fima. Hana mabaka hakavie ma jajraro ona. Akpe Naami. Merkwa Naami flyer, mi dara mi agesi. Ba flyer nyama le lafia ota. Wala tutu. Meri yanda sa omna mafi. Yeah. No jinka kamya ovo kumikpoge. Yeah. Ta mia do mia fonia mero mia nyamo na mi intalu da kara mia afu afi mia bajula. Yo, akpe ke mi ese Atty agbe kode. Ela fiata. Mi fuera mi agbona bi Akpe. Sanga ma mio. Sama dodo. No, the sound is not coming out.
Oh, Eʋegbe ko Eʋegbe baba. Oh, how do you find? Kila. Minyak ponto alak play. Yeah. Yo, apa? Ọba chi agbekọ emaga ke ọbẹ mmadụ be yomo nọ ehasemo. I mmadụ be yomo nọ ehasemo. Achi agbekọ dudu ema alebe enye ade abale nkola obe achi agbekọ ta achia. It means display or showing something. So achia agbekọ. So that you can see the display in the song and as well as in the Dance. in the dance. So that is the name. That's where the name was coined from because of the display that is involved in this. Okay. Yeah. Merku makara fly munama. Miracle au mele nuyaji lafia tanele madashia. Matangi mia projector nama you boga wa kuya. I love it being taller, but this week we mia actually. Mala fia ta onye be mienya ongi ko enyo ta akpe. All right. You get a payment. Tana mother ajiba ya kara fly angwa kana reach out to me at the motor shara akwi. Hello Dr. Onyon Toha. Hello for Lawrence Jasmine. For Lawrence Dakadu. I make up for me a jazz video. I dana karang po. Ako ni alo for Steve. For Patrick Wood Matore Shara, I can reach out ko. Ata ako niya mabugara mahantino. Akba Naami. Ya tamira kumia penusrola kagba toha. Nyega koga serafia. Niyo miesron. Anyigma jipo. Avifafa nukoko. Amagade di. Nyagade di. Betupi. Dekakpi. Tubeje. Dekadze. Fafa. Jojo. Ji goma. Ndi fien. Ngog. Magbe. Nkeke. Kekeli. Zan. Viviti. Kekeli. Mo. Bubu ofun. Miesron. Da. Mia chogbato. Asafia. Mia gadugu. Yaragat. Yeah. Nyarelia. Mia akbe ko mia dan mia pe toji no la. Ni menyana basa me ya mi ma mention na ke kamera ngono ke enanelia. Mia mention afini mia kakalo. Nyama tangara fimo. Dr. Margaret Tangaria. Miracle magadi kanye makpo. Okay. No, you makpo na nakela fuma obe mama kwe nglo nana de afuma ba mama Yeah, kumadana. ba pagogo nami iko makpola fuma. Okay. Yeah. Akbe. Yo, akpe nami. Yeah. Yeah. Anthony.
Akpegugu danyo. Eʋegbe miaviwo ɖe mi le miaŋu. Yo, Dɔkta, Akbenami. ɖo ne ʋua miagado go. Nyagadogo. Nyadogo la New York. Next week, Nyadogo la New York. New Yeah. York. New York. Akpena mi kata akpeni. Dɔkta Onyona de bɔbita di na mi. Yeah. Mama Vero. Akpena mi ka miaula dogi. Okay, yema miava no strong lao. Le nyasa lao. Dupo lao kata miada akpena mi. Yema kami aga dogo. Abale da Naami glona na mi aga dogo. Au revoir. Au revoir. Yo. Merci, Au merci. revoir. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir. Merci beaucoup. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba ao bloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao blo novio. Migrena satanaba ao bloe. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo Jokato, jojo, nya, 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 dala Eʋegbe. Jokato, jojo, nya, nya, nya. Ajato jojo nya 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 dala Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba ao vlo novio. Migrena satanaba ao vlo. Novio migrena bosanuba ao vlo novio. Migrena satanaba ao vlo. Akpe.